Miankasa na me yese ka on say nanse na akwama na omuma no omunya desu do bia na masa fati chama omu onu nti enya sanka this Christmas kra me dey kwala na baba chia baba hwe no mu so ahu omu bra panyifo na ebo ni nchen. Okay, but to cut a very long story short, no. Pebre, none producer and Kasa now the one Kasa bra just a day. Pefan Kodani in our account, bra. Now you know Benchina, and Yan share Kodani, who now soon dream. Why? Me patrol you, Matika, no bear me the pub. The call has been put on hold. Please wait. Maybe I don't know who do I am so them better. Mammy, listen, that this young Ben was your 3 days. Maybe so too my anifo. Obi o di chop money I want no dey anu kra. Dia waje ya won a won save me kuna big mama. Emole hu ojana wade. Ohemaa, you person be business yes. Bisa no mama. Ne di ni business kra. Martha Fiabon. Auntie Martha. Ma. One Kasa we correct pa. Atwan. Because one send be sisi shuma. Ati say we kunu so of life no be banana dey abem kwese. There. So no na you chop money. The day until na mentia say wo no emole no. Eni nye fe kwa yetete eni ni nyina. Emole no kwa wotimi wohoro esone. Yeah. Emma sent ni bi free mu. Na wo de ka. E dey until na wo de gare ka akpele. Ma, onim di entia ehu na ahye me because wo ka kire me say ko fish bi ko ka kire me say mewu. Na mu ni ni nkwala ni nyina e ko toilet asem bi ka kire yakopɔ say mo bi wo ma bi 2 yeda biom da. Mini kola nyina ko toilet na e ko toilet moja e to da e bi mu e dia ni yakopɔ emole ni ntia na say dia ya lu before mo le ni bae ni e ko toilet ni nyina nkola ni nyina fo eji moja wu Ohemaa ya boko de because me uni ye won sam kan exist so mame dai ma wa twisi kan si usuda ma o ka kire me say mewu o bi na no ka kire me say no sorry Pentecost to Pentecost nyumba kwa chesa Pentecost namre Emma Emma nyina ye na e de esi we nyina konkron me wrade ye nkoma menyum Emma nyina ye na ye di ya si we nyina Sami hwe mabrabo ni tibia dadana me hu se Yesu a ye bia mami oh Sami hwe mabrabo ni tibia dadana me hu se Yesu a ye bia mami quotation ba ko na me hwade John 10:30 and there can you quotation in pen mami quotation mu odu I just say we Pentecost ni ba nkunkuru ahawuma Matthew 22:14 Many are called but few are choose. Ya choose nya bo say choose one ya choose he be ma no obesan ware ni bi me nye sure there be because me ko fi okra ma pam mi sen kwala no penye mi na epem me pa chow with me kan anko anfa ma ha me say be ma no obesan ware ni bi em acho there be mi suro de to so mi enu mi ensa be ma no obesan ware ni bi em there be mi suro. Okay, yen try man mra wo ba na ya hwe ha Person be say dey no osuro no. Be ma na osuro na say dey dey gina medua ni su abra na enyina ko toilet ko muja na susu ade kro na opagya ni samu no ontimi chechire ma de kro say ebia enye awuduro ebia na be ma woni na tena 11 years awo mamu 9 ya ka asem 2 times mindset le kuta ya ka asem 2 times na susu ye wo oti ene hu na eguna ma ya ka asem 2 times one ti awon ni tena jide bi ni ntam wo jide wo ni e ban wo jide na so akọ wo so kuta eto ni so de but wa gbe mu no even some yo ejana hu akọ mo hu wo ja wo nkra no ususu se be ma na ye bi ya wa nya sa problem nti wo bi na ta mo ti awade ni ti enti mi ma wo koso no kwasam na me ka che no adwon kura fra na wo ti awade ni ti na de bi e be yo you are living in fear and stress and na de ti awade ni na be de na wo ti bi abobra ma nunu kura de media say na okuru bi na no ka say o bi ni wo ti sika ko ware ntamfo inji ni say o tan wo ti no go ti sika eni be ware o. All right. Mommy, yen try man mra. What? Oba, then we see how best we can solve the issue. What you say? Okay, but next time, but more.
sika or the morisi wa and fagarin calculate what a minimum no me say fagarin calculate mate I say open ato a pant tie bia ma obeba na hye sunu enura ho kakaka sai to bimbinis any rain fa na so na question ba ko ne mum say ni party bi yefuso enti efusa fuso we 2% kun yire enti na me say ya chenu na so ya sam kanti na make am ina me say who na yo ba so obekun so no nka so yo o ka so obekun o ka kire me say mewu uko school do say bacho GHS nkwana GHS 1 2 3 udru he 3 okay what you feel say 24 years 23 sorry I am fuso we refi sorry mami na afumo 43 Manu na Manu na Julia 23 and 43. Okay. Rapid improvement pharmaceutical and was in fair to pay mount a wapa na se wo bodia. A draw with me a bit to one na se pepu cold a pay by dear. What dry a defender cough expectorant paper show. A show said your one city piano. A bit was here the fluonum and a friend a two a stubborn cough. I say a pa abafra when you fancy and wadama a man a draw you be enum sound sooner a draw way say Mr. Won't you mean na we be kakabi and one bread when what to we who share ye as a woman fennel feel I see be a Absol albendazole tablet and I make am for the amount rapid improvement pharmaceutical say pharmacy be a room the other bisa the fendral cough expectorant and I say Absol albendazole tablet and the primary and ubenya b some person will buy young kase what their sphincters and I will be ye Royal House Chapel and a ben your number no a 0536 661432 0536 661432 we best Enra kwa na wona ye mu to say adom ebi abo adom so ma mogye ma fusane techrema eda ya bodwima yetimi kasa na ye kase aseda ene ye de ma de nyina sutumfo nachi obi ani honti yenya de ne nchen kwa na ye de aseda ne nyina ebekọ na ye de akwa no ba bia wo hweme na wo tie mi firi bia nyankopon won hyiraw na wonya okese a driver for taxi drivers truck drivers me dream my daddy for no so dia na me ko edwane nyina headquarters dia na ye gina kejetia Dubai and ye gina se ye cheche me daddy for nyina inshoba what de me atum den one in a technician no chese me ka me fahin to mafo bag fo mpaboafo ba bibia wo bibia wonam dwane mu na wudidwa de me ka kire wo nyina na se Kunsa no mi nsa no bebo pema e be sori na de wo di bai se obeton nyina yato se wo gidi atemu amen wo dwane mi se dwane ma ye na che se amen no e na ye je so ene eye general boso me ni leto so aduonu wo twa fimpim yenu ene aduonu nsiemu adum bi keke ene da so ti asiemu hodonti ya to apeti baby bia ya wo group Facebook ayedem live na wo bo Nhyira 104.5 FM me ma Facebook arefo nyina akwaba monchema no nso adofo so na edom no mra ye build the empire until one make when you need media no Samsung now do YouTube nso ayedem live e wo YouTube and we Nhyira TV but more than also share and share ye dem live wa Adum TV when you say Adum TV there ye wo aza oye nyama papa nko a na ye de ebramu midin e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakopa na machia wachawade na chese ye kwa no yes rade se woni ye ne mukan enne de be kan de be dwene ye gina ye sie mu nyina no emma o ma ne hu nkonko no ntwene hu film onom ye na ewiase a de munyam nyina amman no ya ba wiase ya na me ma wo bibi kakra ma de abokotokrom na na asema me de ma ono mpacho tie ni yipa de me de ma wo nyina no say treating people right is better than posting religious verses that you don't even practice. Yedi mewo nipa nyo obewe na yo ba ni okunu ba kwa yi ba kwa ma. Nipa nyo ye mi se masro nipa eyaniafo mienu omo ye Kristofo. Obi ni na chiriba, obi ni nata, obi ni nata.
nipa nyo bekom na ye ayonko a won mafa yonko fie bebre ne yonko brabo pa bi wayi na ma wadi na wu awudi bebrebe ekoso nyina enti de meka kire nyina ne se ala na kan ya ka be ye sa anso na Kristo ne kan wasemuma yenye nipa nyina ye dia wudi ye wuni ano ya fa kan ready reso obi na de ye we be ye odana inti janya atwom sam na kwasiele dra ye be himo da bia ye be him enso boni aso timuma se wa woni me we boni aso timuma konkron na rade no kotokoto sa enso adwi fin ko an woni petru si yetimi ye nipa nyina ye wiase mu badwo kakra boni no so bete na fe abo antimi sra yo obi de yie na sa wonso hu kwakire baabi a obi ajew na waye yie kakra me de ma awie eno no enkomo pi e wo fidua yi mu ene ye beba ne aba be die transe kom yesua de na fe ya pensama hodo no so anu pomasibre na asemwe no emu oyirem ka se emu oyirem na me hadi emu oyirem ebia na makan awafo mienu ya wonu ma ware am ma bedo mo mpanyin fie so bibia si na me ma opanyine no akwaba papa Adam apia wo fi kono ena odi nkomo yi bedan wo de nsempi nanam entitena se boko na me mana kwaba na yenko papa na what to say obade adom mahafo ne metiefo ne se wo munim dada na case dada na de ba ya na fufuro acha we de fufuro bra a fresh one Wadarma boy come kanso okay area wo na nam de ne Dubai yo mami edika minchia o na minchia obadwafo na minchia ya hrefo ni etiefo acho yenko masam ne se mami o timi sa benkum so hay na me pacho bag no nka ma ne ba se yanka be me de na watina ba kakra mo papa ne se show de no on say oye boga ntimi sew on so ne mi nyina yanko adade Nhyira me mabunu yire okay e ka abunu abunu ya ase ne say just ya ware ya mranti brum ni yankati se abrem na ye mu bia nware da wow entina sabe na wo be fie be sen na no nso be sen me je di sen na mo be 28 na 20 and one time somewhere like that okay and mama nso na wo be sen ni fie ni de na minti chere okay yo ye ni nkomo bacho na ne tie ni se menenu wo ema miensa na me ye adwuma wo municipal assembly kono okay me ba transfer ewo offense ko de na me last station e be Asante Mampong na me ba retirement 2017 anti me ba fie no anka 3 months no ba fie me nya accident ma me ni na me use motorbike okay na me ni taxi e ko crash face to face ma me na mu bui kafa nti mikoda adua nkwanta hospital okay 2016 brunya ni nyina me di ndua nkwanta hospital no mo ye me Fred day nti me ba fie ni treatment na kan mentumi anko adwum bi ana eyim fi hospital me di ba fie 74 year me retirement mami na ni tie otwo mo nyina ni se ahokyere bai okay ahokyere ba abrabo mu no on se ema no binom ntumi nka se ma nyina binom se one be ma ti na ahokyere ba na abrabo no subana sesa nti bedu ba bi no subana sesa esesa ko say na na esesa dada esesa ba se me ware ye ni nyina ma nyima ko homa tekuteku na dako antu table so that okay bosome so a bosome ni sika nyina amdi amano enti sana ya ditna ya besi se me ba o de benya okay achom benya accident okay enti esesa ko say na wo kasa ho kire bai esesa ba se wo adwuma mu a wo sika wunya no enti se obaba retirement okay and sometimes yes you man me asana kan wo ya ma o yira collapse o me revenue
because assemble agent in some na me revenue department okay nti yen so a sabe ye jeje aban revenue no and am say da bia iska wo yensam nti ahokyere de ebi wo hokra na enye too much nti wo hwe asa time no bosume no na say na now wo de my an exaggerated figure now man e be say oba adwuma mu fofora eso pay aye de ma na wo ko anim no so no na akatua na esesa nti mintumi okay nti we started adwuma no in fact me ye enam jai ko Nigeria enam san back nti ko for time me buy enam de opani mampani ko for be see so no ho na mo san eye me on mechanize me a obinu to payroll so okay so say ya ba bedru ba bia wo benya accident ba retirement a wo say ahokyere nti suban ne sesa esesa ko say esesa ba say me bona ko homa onu aduane 2 weeks 2 weeks onu aduane 2 weeks 2 weeks no so a on kan kire me se bia wo sika senti me no aduane me free me container bi me container bi a me kofa nsika gum na metum metinum okay galamsey for etoto nsika ni bi de eye wo madwanti me ba nwumre no ono so ko no store me ba nwumre no na wanya aduane one cafe so ankyere me boy of store no so baba obaba anajo be 10 o'clock ti obaba na me mada mami na dey oso sika san afei de aba no sika san asa de anko so ma hu sa na dada on kan kyere me so sika san first time or 30 years I dey no on kan kyere me so sika san Etitana na wodada mu nyina na wenda so say de bi obakọ de aduane bi beba na so far as ba me to aduane ne de na me ready da so bia okay enti in fact na adia ba kon ha me pa ne say abojafo mu ntie ni yo aduane no onu ama me no o ma aduane anopa o ma aduane awia enwumre kakra na medi ada no nko iti anopa sa na we dey na wodidi iti anopa no me tu moto na mkota me container no mu me to koko 1 cedi kosi 1 cedi eno na beda me yemu akokoma nwumra me ba fie if we say so make us me ba retirement enema sign na sabre no bacho me ntwa no sabre ni mu no ode tu nanim se bi oba wa wonim se maba hu me James sika sam nyeti so ni situation bia okay oni situation ebe mu nyina okay sabe atu me nya accident na omu di kan de me ba konfa no che kofo emergency onu ne me bay ena omu di machi na up and down omu eyi mi a me san de ayi yare no call dia nkwanta hospital me koda ho ni nyina onti obibia esi wo abrabo no bia onu na nim se okay enti bra suban ne sha css na enwumre no kwa no usika sakwa won kan kire usa asa no e dey ne see anti me de to mpanimfo anim okay ye fra asem ewo makonta ba ku fie ewo kono ho na ono ani nuanu mema mienu ba ku afrim be 2 years ni ba ku de oda so tiase na omo timbi me bai no timbi ni sofo okolita de saint okay na ni sofo timbi no of abako obo organ okono methodist no ne ne yere atimbi ena makonta na yekoka asem woni fie no ono ene me sister ena makonta ne ma ese mpanyimfo bebre etwa opa be nwotwe okay me susume ni ha me ne nka ena tina asem no okay ena na nkrobo ne yes den nkrobo ne yes se me bona kon homa ono aduane 2 weeks ena aduane so ono ne 2 weeks no anopa nka ho awia nka ho enwumre nko a 2 weeks no oso sika asan so a on kan kire me say me sika asanti ena wo ba tawadi ane obedi okay nti mpanyimfo no esi yenko no wa ne kan asam no omo ekasa kire ne say onjai de oye no okay sani subai okay ya ba fie no still 2 weeks na nasa stanti ya san de asam no ko bim me ya san ko transfer for the second time still they all ya no ye
nti ma se oba na dwuna me da osa na kom de me kan ceiling na anade a oye kra na san ha me kra ni se kom de wa wo kan ceiling oba Ohemaa yes am ketwa chasa ka yi esi ntokro nyina me kan kom ni si se wontumi na uba bi tutu okay kom no na sabre no ana aduane kom wo na kom ba ko no so de ochire ani de na mi de mi hwe ne se mi hu ne se nanka on fine but see de ahoden I say ne de se ma ben na mi ni ya na me ko sine nim ntumi nya ne sa nti na wo so da bi de enye yekura silina na mekan okay na o fu ni store no e ba no ayi obi kan coca na say malt no wafa cream cracker ba kan ka ho oba no abetan empana no ene kra ni didi yo kom de me pa no atu Sunday you are gongon no wa re no anum na ye guso ma me no hu ankro na me da ho na Emma in fact I don't believe I'm trim okay Bonnie being about him son me were some for second be a sheboham I don't believe I'm trim said come in share it one night Ohemaa Mama Ohemaa aye when ya se komo aduane kom kan cook ni cream cracker na worry no edi yi ogongon na na sem na akwe na mi ni di fi anopa be nyumre koko house koko 1 cd ko se 1 cd Adam yam fi anopa be kuma nyumre me be fi abepa aduane edi no be fi na aduane ni ho na wo ba na wa ba ewi ya betu kan cook ya no ma badam nche ehwan kromo na kom de me and I heard in assisi kan de be woman ko kokwa wa be me so eja mi so nyame okay ana me mpese me koya boni a afi na me nenam me no ba bi a me fa nti ntumi nkoye sa boni no okay ti anu ntumi say de be ma afi mi tim ni say me yi ni de ma akogu dan ba ko mu fi ho so onade dem okay so be o menum ko no ha wa dey koko ne nom ha na okay so o me de onu ko di de on ko no aduane won store enidi emme no me da me chen hu nkromo na me nkan sili nto no wada ne de na wo nanu enya fa na ko do abeda no wada enti ma bi yi ni ma ko gu ena ba ko me dan fufu mu fie wa okay se on turn ni dem dan ko am yi ni ma ko gu mu o se edan ni jale dai na sen ka Bible say entamu ayekano for better for worse till death do us part sa apart nso a enti papa mo bani mo nyunyu mo dedew fantafu ko ka dedew mo me you be dam dedew de why is it okay obodo enti kom ni hunti wi ni niam de kogu dan me mpese adwinbo ni bebem tuma ma koye de any so we aban man ye bebre me okay enti na me yi ni niam kogu dan say on trans sa dan no ba on da sa dan no o say sa dan ni jade dan ti on dem enti o dan he me ni me ba to so we do we achi ni dan ena sorry na oda na dan na o si on nam no e me sa dan no ena ne ba na okoda ni nchen no eti sisi a me no nkase e dan na o si e jade nan no okay eni mu na sa ne ba me ni ba to so we do we achi no akotem sisi a okay then na see yes ye ni say me ni jaye no be almost 7 years ni okay ena obi a tim ba bi wo efie ho a efikro no am sa efie no wo fa hia efie no ko no locals bo ho ana efie no bo ho emo ho flat ba ko sei ena ba ko so sei okay fa fie no to so na hwehwe dia wo mo etie no na wafa mo jawa no mo sa ti fie ba ko ntokwa nsimu nko me ne nko ba tie nkasa muyaka okwa wanchiame mesu me kwa menchia no me ba menchia no se ba ku wa hwan na beje no no de say ne obi atena fa ntia me
Oh, I understand. Na say senior ma wa here no. Big mama. Enya juma. Enya juma. Abaya juma. Video ni nyama ye. Okay. Eti wusi de na si. Enti de si ni say. Okay, ja kire me dan no mo dan ni de wen. Abusu abra behwe bi na ye mu dansefo. Aha ye he ni. De wa fa de di kan pai. We ye wall. Okay. Where your fence wall? I'm saying be a fear nechi. Okay. We first one na me yi nema kogu mu a ba bia moto ni seni de won sen na me yi nema kogu so ten o se yi jade dan. Okay. Na ba ko won ni ba bia nka ni sinu. Kwanza fa me ko nka na se. Jadon ya manyo ko. Fatu ani. Video ni is slow papa why na try na ni papa o ya. Okay. I now dey ni nkomo. Ba bia nka ni won. Ho na left say na ho na dan ba ko no. Abo. Na me so me Oh wani. Ono ni ho no. Oh okay. Ono ono FM. Okay, you me so me all right say. Yes skip video no ni emra de asie no so. Okay. Nti de asie ni say. Go nyai. Mama my sremi bi koko fu so onye koko. Okay. Nti bro nyai obre me body apim. Me no wo de na se ba ya ni de. Welcome. Akwa so me de me pe ma pa. Me ayi bia me ko bi apim bi oso be che me nya apim tuma. Oh. Na o de portrait akoko ba akoko ho. Na ma sorry amiko no ye ni bro nya. Sorry ben no. The friend living Yahweh. Okay. 7 days Sabbath assembly. Oh, okay. Apostle memory da. Apostle Okwajima. That's right. Okay. Enti ye ni bronya eni ni 31st. Enti se obi Abraham bibi sana during that time na menyusu chi se sa period na twam. Okay. Enti etwa mu no na mekum akokɔ no. Wow. Na wunyanya akodonkua bi enfie nzu no obi ama. Mekofa bia. No akopopo ne No. Yes, na me kwa na me say we ri bebo mu bia ntimi ntimi. Yes. Ti de ode ya me anu no. Nti so ma me nware. Na ono so Asa de no ono so afa me so okwa oba na dwunu ndu nti se oboka kan wa ba me ntimi nkyere. DNC. They say me say on the 12th of this month I'm starting a Monday. Okay. Me fufu me an me di ma wo kan wo fufu. Na if you say you ja na oye na duane wo ne store ansa na wabeda no onya duane wo fie ho. Okay. Enti wo ma me di wo fufu no. Ena me di menim se obi de moto bi abehye wo ma ni nwi no. Mama wu ko kum papa moto pa ehye baby e tai no ye de wa nwi ha baby nwi no ene se wu aya bomu di bo ma ti se no yiba ena wu na wo ye de yiba na madwan nka me se eye aduru na bi ya me se eye se black substance nkitinkitinkitin binti wo fufu no na bi die na nya fi die me ma sa na madwan ye me edan na ye wo fufu mu no eye ejade dan a mabo mato blog wase na mde wooden structure aboso na ono ado infante dok no wo ho. Okay. Entina emusia mpunu e wo so nti madwene ye me se emusia mpunu ni bi na bia e probat yes fufu de se wo kra o de awoman babo nsu man sana eso nti madwene bia anka me afa de etomu ana me de mate etomu ana mate afa de me de aduane a Ohemaa efre anajo 130 kobo 2 nyamenko de ye me no me yen kakran krakotna na eyo say me pese yem wuru so ti se sabe obi a won pema nkani no di mankani se de yem wuru so no nka ba bia uti obeti bufanwa ayino moto na yem hwi ni yenti me yen kakran na me sorry kotna toilet so we dey almost 1 hour toilet so oh mama
ade chi sɛ yam sisi am no tie I te sɛ de ekro obi a wonya osa ne kro wɔ miyam enti na oba ha se sisi am no ha ne sɛ ɔno na me gidi sɛ ɔde saa moto no ɛkɔ hyɛ woman mabɔ na busu mpanyin amane mabɔ ni nua ba ni nua bɛ ma panyin amane mabɔ me nso abusuafo ne me wɔ faasefo nyina amane efiri sɛ me metiye ne sɛ ɔse ɔde me bɛ kɔ court ama court abɛkye fie no ɛna wo ka sɛ wo mpene me nka sa me kra no de bia ɔne me hu so a me ka kyerɛ ne sɛ me ne tie na me top plot no me nkwala ne mu susa me de ɔmo din na yɛ we me din bi kan asana de ɔtɔso me no asana de ɔtɔso me nsa no me ne no wo akyire no ba bia na me yɛ adwuma wɔ agokwan no so kuro bi di cheche bi ase me kɔ yɛ adwuma wɔ hɔ ma agya mɛma ne yɛ afefa yi ko twa me ho ba ko na nyinsen ba yɛ wo ko fa bi hɔ ma ahonim akora no 17 years okay ɔka wɔn so ɔno kra de ne din ni paper no so ɔmo din ɔno ne ma ne bi nsan din na wɔ plot no so nti da bia me ka sɛ me wu a ɔno ne ma na efie ne yɛ ɔmo dia okay meba na baby a waka adrum be se be keka akwa japadie ni mu me be se me hu die ntipoti a ba ha na me misa ma wecha me ba ha ne se ɔno na etu na duro ma wu no afafie no okay that is it nti me misa no ai ni nti a wo yɛ sa usi sansa usu ne nka senti no ye ha de se wonim se ya ha de ye bi asumdwa hu adwuma ne ye wa boni di na chi anokora nsa na makone ho akobisa na sem boni ya bi eja apostolo ku ajiman wo hwe yi wo preach boni fa chapa etim se boni di aba machi yewura ana munya infantile me papa infantile ma me ya santini me papa fia na adari abona so machi no ye wa wiem se adiem du fa no Mr. Chiano Fofo. Chiano Fofo ne nko. Big mama fa nko. Aba ma ha. Yeah, look at you. Mami aba. Hene nim kakra, hene ni echi kakra. Oh, nim ma. Ose bintu nyom binche. Mi wo matina si. Oh, ene. Erade ajayo. Ahmachi bia me nyuma meto no. Erade yi wo menu muntia. Mi wo matina si. Wakane meni ya chire. And for the radianti, radia dance your woman. Mamma for Sina Baffo. What do you need to say? Baffo. I don't know who I'm changing Medina. Be your Adams. I'm your mammy for Sina Adam appear. Yes. Adam can papa. I am Mitrimo Diancasa. Me Jidi, some more dear Conde. And I say, so I can't free and no one. Okay. Between me a breath for pa, commode master, what am I to am Betty? Commode must be anyone. Miss Tatty, a minister, and my bar was on welcome. A pepper so warrior. A way by penny. I want to make you them caca. I want you. I think it's said day one. Let me go when you pursue. Mia, and I'm a boss cayano or Barbisia. Mco boss cayano, and you saw me can 40 years as him. Okay. Boss cayano, let me give up a money. Okay. Maybe by found age man or no. And I'm half on a best sunshine. We have one no much what they have their brain. Did the moon and you say by. Okay. 8 months. Capre hospital from me and Dimsika. A co hospital. Now, good pony as some make a deep and me. Or what? Let me sketch you a compromise, KG and my son. My sister or Casa or what? I would have day. No. I will ban the corn, brownie, and some of Honty brownie. No, yeah, okay, Nigeria, we die a Nigeria. Okay. If you're 1 or 2 or cancer member, we couldn't have 5 years or 1 or cancer. I don't know, woman baker. On your 5 years, Mamma, your coy. A coy, Mamma, as someone as a catcher. I have a Nigeria, I'm going to Colana, no, my woman. Then, of course, you, Mamma,
aha e kwan ho eye Dabi mini bi mini bat pubibra kakaka mini bi o what the kabibra di mani ankasa wo Nigeria ho awurade ha di mani papa se ne nyame na mama papa ba na mbedi wani nka mu Eja Abraham yakọ na wotwumi me se o da ma mentie no aha e kwan ho ni nkan sam bebre na nyame no fonte se ayi dia na no odidi wani wo ho se ne yira waba de wo de wo ba wa na kra me sa memra me ba ya no sa mbedi wani oba bi asha woni ba na one ne te one ne te no mama won to me prum sa kwala na wakoda sha woni na chi ha na me se me sa so me se me bie me ka me nsam a ye nwie nsam ne ka me twa so ene nuntin wo kumi no some punishment no David ni ya be bisa sa waya wo de to bo ansa ha dako nya kwala yi dadam ye na akromfo ne te anrobes na me ko minima de ka nyame de pa nyame ko ka sachre no se wo mmafi enti no ja wo koda wo ba no to me prum sa kwala no koda hotel me ba ma mimisa no Eja Abraham wo yire uti ha wo teche bra ma feel bra Nigeria oba ya wo tu no prum no aja no ho akofo ba me kasa Dabi ona e kasa ona eka mame ona na eka me kasa me na afi ba juma Eja me ba munya boche na afi ba juma ne okay comport yourself Pacho why you dey work am ona na eka ni mama o say woni ne wo kan ho re anya me besi etu si akonfo be ye modern enti okọ ye me ni nyame hu konkre kasa kire mani be fe obedu fe ni 30 minutes wo sa konfo wo so dan kikirikiri no ho atifie nto mu hu se wo so ye pe no to no se se ye no mu na tete wo ko mu hu ana mu to ti se ye pa na sam o mu nyina ya na me ko mu o mu ya me ba de o mu ye da wada me chen na wo twe no fa wo ya de wo ya ayi no afa sai mpoma no say ya comfort to me asem me se me twantro me twantro nyame ko pon onya me do obeye me oh asem do so me kasa me ka okay e ne esi ankasa ya dia kakaka ya bedru ye me ya skeke 35 years ni okay me ana me bisa no me ana me ba ko homa wonya adwuma papa mama nka wo ka wo se me bie mama nka mo se mo ate wonya adwuma me no adokun me se ko mo oduma se ho ana ni wo de mu de tu mo mbete me no adokun me ku mi re mo kote haban na mabaye askenke me mama ti ase satam ko dokun ko mi ne mbo mama na ye na babu ame na me ye ma yam ma so kwachi e bo no wo tribo no kun papa me wo fufu amanadi anopa na sa enimre fufu anu ope fufu papa ai fantifu na fufu me no duane me koto ba fantini wo na me ba ma benua me nyamamia na sponsor mu a kire sabre na sponsor ho nya na papa no ye de adwuma no first no nya adwuma a kire ya nsan na ye ko fa no cancer adwuma okay enti cancer adwuma no na oye casual enti okọ ba okọ kakra no ye de I am makam bro for yemin kan bio casual okay makam bro for yemin kan yeah mate wo ba no kwa che enti me na sponsor bibia me na ko man de mabu fitete oh me unyi ma me hwe me ho me na me wo me hwe me ho papa woni bi me no sa woni bi wo ka che so woni bi ampa wo na twere mam se debi ebe yeyi o Troy ma twere mam kan bisa no o se eguhin ma twere ma na eguhin tete bisa baby am twere ma na o te kuhin ya bi se on fa ko yi bra ko bi anhe tete asamo na de to hin me de tete wo ba na ala no wan fa ma tete asamo no wo betime 40 years asamo no okay eti me no dokun na ai you took a fearful from me no dokuma course e che course for be fa me adwuma baby o kan ya na nka mpese oyi wa no a obi e twen se obeyi wa no yese wo se na adwuma be se ye no adwuma be ne se ye me ba pension o se oba pension no aha ne se ne oba pension no ai oba pension no ma sika wo no 2 weeks pa ye tie ba me nya pension se o de me no dokun na ye me de hwe wo ka chen se ye fa na ye kosi dan no
okwaje plot okwaje na fact na menim ho hwe na mo ye duru ba bi wo ko free wo duru ba bi no na ko ka tell me say wakwaje plot chief mo na mo plot bi nso sika ne anso enti se wa so one first sika na me so a or G problem. No, but catch him. Maybe you sick. How? Mammy can grow no quite deeper. Can Mamma Chemo. I don't think I can quit. No, see, I always space. He said, Abraham. Yes, Yankopon on Chimason. I found me because we tried to get Yankopon on Chimason. We did Saturday 2.5 proton. Okay, 200. And I'm going to give 50 cities. Bisa. Yes, now what catch me say, what you are William. It's a okay, I get too heavy. And to me, document not open. Is I asking a coaching. Me from Miss Can sponsor. So they may know now. Now, also, boy, see Catacran, near Fenya baby fate you to. Ah, Obano could say a cabo. Yeah. Me yan is a pony. Me yan is out. Anything going course a human. Dokun me ye bag ba ko fa kwala bi betra me nchen kan mo do secondary school. Okay. Okay. Dokun da ko metumi bo dokun ma ko 1006. Wow. Na what you bobo kun bag ba ko na me ko fa kwala bi betra me nchen. E na akola no okoye okotwe mpra bi na mbeka kire wo. Na pam akola nchen kire ne adwuma me ye na so. Nta akola sa ba back na me so no mu. Wo pam akola ifi nchen. O abaya o pam no. Edwa me yeso mo sori som bankuta mu da me sori ahwache donko meda donko wo maka se sepane afa na nsenya me be yi me free ho no wo kan some say me cost of 1 be 2 years ye ni me free ho okay dokun na manwa yi cost adwan ko free mu mia na dokun na manwa na me de bo wa kwa ho wo bia be so mu so wo bua na wa pam na akwanfa na obon mama she lockdown ni ba ya na oyi mi nyama ko go kitchen ho me kitchen ho na me do kun go ho na me bibi ya me kitchen no ana oyi wo nyama ko ho me na o de me nyama chichi be shit mi say eh ana ko to gu jalo ho eja Abraham me say me ka say Nyankopon mi twa to Nyankopon me say punishment punishment me de jalo wa me de be shit o me ba di say no the reason or the ma wo e mo yi wo nyama ba jade ne ye dey wasi ma nwa biane ma no aha de oye ne se osi akola no o ma me be fa no ko enti wo ba ye na o be bua me no wasa opam no mi ma makola no abefie wase dokun so be bi ye tie no hwe be bi ye tie amna ho je so so dokun mi timi se moto mako 16 je so so ko gu kwa ho ansa na kaya be fa ko school ana kwara friend me say mama me pese me so dokun ni bi ma wo na me ba da be pam no so sada de wa pamo wie dada enti dokun ba na be so bi breme na ko jo akwani si fi opo se hai ana enti na mama kwara na be fi ha me ma wo so dokun no me se sawunem asami ka me se me friend ni sister bona mane me friend o fa se bona mane o fa se me pito me de na mane fa se da no ono do ta ka se me bona mane me friend so fo ba ko e bona mane sa enti akoda ne ho na ma o se sa wo me ma no ekogu kitchen enya bibia se mama kwa na be fie ho abesiso dokun akogu kwa no nti o se sa me ne ma ekogu kitchen me wo ko wo so wo ko be free school be ba se sa ne ma kogu kitchen asa agro e na me frɛ ayi no fast born and Mariam on the casa or friend on also my jai. And to me, one of me baba could frame me say, Ma, what bank casa and me now I did papa yen. Was this on your man in our good a jaro until my idiot here could go with them to bar, but I bet damn them. I'm sure until you got down them or by 40 days. On the sober was so or one emperor. Let me in that them was her. Na kofa be shiti kwa sek ejalo ho nti sa bre no papa yi wa ne woni wanya ukasa kire bia se bi o meye abufuo na aba na yi ni bia na wotwe chi wo ye chinchire twa wakasa se na ye sa no be ena oyi me ko de ejalo ho ha kofa ta me ba kitwa no bi school ena obenya adan nti student matters me da ho me nya kola nya e da ho 2 years ansa me bai edan a we se edan a we ni se ba we ni si okay ena oyi ba ko ma me a akotirim woni papa eja aware di fie sei pa che minya awale okase ye minya ye mama ye nti na wonya ye ye minya ni se one ne da ne na wo ye no sisa ko minya me ko gu yare amu ka kan asam no me ba 7 months wo se me ko me no aduane ma wo so sika wo ba ko
200 aje busu mienu miensa 200 meba pension na mo pay 200 mesi me ntwanto asa me wo de keka twawo no ko chimaso 200 Ghana cedis 200 this abusu mienu achi mesi me be ko so mo na kasa obetumi acheche ho kakra na muri ama se me be obi ama edwuma ba pension na kasa so oji di pension pay ko ka kire me bo bisiam dia ya edwuma me no kwa mama ne aja pension pay wo yire wo mane hu mesi me ka sama mesi nyankopon ha ta wo pension pay wo to bro na odi ye do kokoto bro agogo me ma 5 million say woman is can or the edman na she woman cannot the edman the man is come or the to a sichire bag or yeah ice cream can a sichire bag no there because who could do no a year to woman is cannot play now but na me bre pony yo na se se obi anya hwe so obi atu wo me se nyankopon nim no ntamasa me ma no 5 million say na fa to 12 and I'm say me dey scam out na ashinti me share that can say 5 million na me dey ma no me dey bo bosia to me say obehia e say mo ko na obwa en to pa na pia me so watch me ho ka sai wo ka na me transfer da na watch me ho ka sai wo ka bai me ho ka sai wo ka bai na obo ya me man strategy facho we bi say na dem ano and I'm say sakam no or the 600 pound or the 600 pound any so we kumuru ni na hwehwe otum wo benya ho ye mon kwafa ayi bible no kwafa omra so nyo no na adu ko share ma mon kwafa bible no kwafa omra no meye o me perform wo ha sisi aso ye nche no a neba mon kwafa ya kwan panu kwafa omra no me perform sisi aso ye nche no se oni na adu no ko share wo mani mu a okay okay bi su moto wo kwati ahaban a medu etena moto so akosi ekojao ayi ensuo bi eho ko ni ojuma si baabi ama kwati ahaban Cynthia enwan asema wo kan me tie Cynthia na wo kan no oya rebe ni ojuma ekoma otiri mi nti na mkofa Cynthia ne mpra onya duane omama duane anopa omama duane awia enyume kwa more life Cynthia no odwene ho eti Cynthia na wo bo ni di no come on watching me to na mkofa Cynthia ne mpra how far na Cynthia no more than o hweme camera me bi kwa de ma me ne ba ka chira de oto odi we yachi o ko school no ko school o mines o ko school oto so nyensan o ko school Cynthia no ma camera me bi ono we yire nya asem na bibiesi a ese wo fa o yire chi What's me come? Yes, yes. How do me come and me compare baby obi am me be dia na Cynthia no do be sam mu. What's me come? Cynthia o senye Cynthia oba empra ema me to no do me se mu mie mu ye tu mo beti ukoto obi mu me ba uko fi obi mu na ba ko be down ka oba ba le be kwa so mpra no o twa mo usu se ga de be o dokono o twa mo ara se mi tu no na ma ha bi me kaka so ya me twitwa no afro me se asema me ka dance for ho no afro me sister ba ko me no kokko so se so one ka no do so na na obi bu fi one ka sa nche hu na me twitwa ne second okay mama what dey adura question wo mam me woman no pra me woman no ka de wo fufu me fi ho be 2 years ni woman onye dia bi wo fi ho enti se mi kwa na mi su woman no na onya sa authority no de ade ko so me say oda me ba ma mi samansa me ko fa kwa pa no kwa from ba do no kwa from ko pa no ma no ba perform asem mama enchi no a mama wo dey aduro akọhye ebi ati ebi ayaw binti ebi aduro ebi ebekunu na emom yaw unse ma ekọ yaw mu a to me bi enya adwembone wo mema ho what you say why ye bibisa akụkọ ba kwa minti mi kunu makoko mi nipa akụkọ ba oto no kan ko na botere won kan ko say fu aduro no ufra dansefo mo mbehwe mama se bi madina kan me say aduro se me nia na mi di awoka ewo mi fufu enti madina kan me nim say ewusie mpu because woman me di abo nsuom a me di wo body nkwa betim ba ko no metwa mienu na bankyen ketwa mienu ma o menkwa enti me wo no na yigun okay udi moto na udi ya di say on the 12th of month be 2 weeks mo work on hospital me call hospital why didn't I mean ko enu nkwa na me call hospital nanso o mo ka kire me say sa edituo no de enye hospital yare
na wako baby enti me baby am konti na me ba ha say baby am ko no bia na me who the right person and azanfo abanti enti me de asem ne ba ha say mum pay the right person na hospital no did you go say one na wo ko chire matrom say medi ewudro na enti mo ye ana say wo de wo ye fun na ye o ya ne ko ye me pa che de say enura na nkasa na time I was me ko check up for me pressure okay enti me ko ye no na me ka che doctor ne say obi am poison di sana o ka che doctor no am na o kan sa it's sa na me kan no na poison dey say me am ntumi nkofa poison ni in but nke ni say o kan sa pain na wu komu no de eye wo no reaction na wu nya na no na ese o ntumi na me che because say poison na me ba mpacho say your poison na na wadia doctors no wo kwa mbetimi a flashing out of your system enye we say it kwa ya no kase o ebi a me yafuna omumu ne be system no me detect so there's a friend say no kwa friend say science for no way na tiakam bro ha na mama ne eti amu na be share who say ebi a food poisoning bi ide every system ha na say substance bi akọ system no into see a treaty at the mouth but wa kwa na so one poison na doctor ne hwe wudi say ko nka say me man kan chance me na man poison me so obi am poison edi into one moan any medication me kan no e no say enya me hwe obi sam say how many ayini days ni so doctor na kwa ni say papa pos enya papa pos ma say me tie de enya me video ni yam na me ko ni me ho chishimi te say de yanya mmako afra me but unim da me yam nyama nyina hihimi makoma ena ewo me fit say mpane me ba what dey train me ba sisi a mama me kwa so yo okwajeman eba no me twin twantro da me nka sem a enya no kura da mate what dey to bo we edu we wo dey anka me be ma but a defender cough expectorant rapid improvement pharmaceutical ho ko wona wa wo ko kaso one poison omunya wo se ko fie ombehwe ade edu de ma me yi edu bi a kane no infantifo ye ka edu bi se mi saba edu white bi a mu pikan na wonu mu hihihie no and or the kind of pressure drum who demand me say e kum doctor very good what they say minimum or Hefa hospital kono doctor we papa ma me da se what but ma me nya de bi se the federal cough expectorant here do pa wunya one of the highest stubborn pa me se pen unity enti wa bofra no na se wukuru ana o yire o sai check maybe omude omuntimi num se dro ni bi misre wada we ye toma ye yire num ne adofo nko a me pa che wada enti ye common cold na achewa defender cough expectorant na ese wunya bi na wononom na eboa abafa wonya nya mfie nsia no wontimi enum bi sanso na wakofa abzol albendazole tablet dia ba kire se wonfe bi ye o yase wa yase wo ye funu bi papa ye bi daddy me ma wadro we bi me ba na wontimi na afenso wanum to uye bibi kakra bi ana wa bra wodro abzol albendazole tablet pharmacy bi mu benya bi eno no me pacho abofra wonya nyamfie mienu ya mema no bi ennom se uko pharmacy shop wa se nwe ni enu ye dro a rapid improvement pharmaceutical dia ba dwa so ya ba adwuma yie pa uye chi akwan dia sphincters na obehu ye me pacho ye ben Royal House Chapel ya number edidi adwuma na betimi afrese so ne 0536 66 1432 0536 66 1432 tank ya would be fie mana serve as reservoir amount so be ya debia water will be flowing in your house a syntax tank mu champion pacho ye de na chichide da so ya many Ghana weather na konti ma de ensuro hwe awia bebo na bono de etia na etia ensuo bebo no empa color ben na wo wani fie ne color no ebekoye wo soothing colors bebre size ben so kra na prefer sia na ene yantwetwe komo ya number ne 0244 335 168 0244 335 168 syntax tank na we say men can just say strong and I say tough Alicia Deco and Trading Enterprise bronya chede promo no it's it's still ongoing and no say big moment we an kawa dey house muna
wo de train na one ya bisi enzi no wasi bu ya che de polo busu aya wo che dia na wo hia WCC na wo pe bi na dia kosi fie wo de na eda da obi de adwache a eso konkon so this etine be matine hwe free ho se ehu ansa na okoto foforo wo twa de eja bra na bronya che de promo bra ba GB WC no yo 550 de wo se ya teso ye se be yi nsa 500 na fa ko umpe wo pedi PPR pipes no ya teso fittings ya teso yi ne no so ya teso wo hwe kira kwan eduma ya na ewo abinchi ye ne star oil filling station no ne di hwe ne mu ya number no 0558 063 836 0558 063 836 tap send the say wo hwe me ye na wo di bi tu me mu di bi mane momi no na wo kai me he na wo USA Canada UK Ireland Italy France Belgium Germany Portugal Spain baby download the tap send app no create account na ma wa me ba cho si can wo di tuma fast easy reliable and secure kodi baby am tam kukuro obo se edru ya wo promo code in Nhyira FM show e ba sa ye be che bonus kakra na so de ahwe wo how far Orion Cyrus Publications was say wa bofra ne bon abon nyina ye textbooks na wo use no kwancha de na wo toma kodan wo bon enti was say men kanchro say books are one dia ba e adwaman so ne GES standard ne na echo as a Ghana Education Service and one standard and na echo your crèche books your nursery 1 and 2 language and literacy your KG 1 and 2 what you say your time no draw a cockroach and label is part no actually the lower arm the upper arm near the nyina we be nyina bi your books ya making mu so na all primary books English language mathematics science creative arts Ashanti tree computing bibia Mr. Wada Batain me fafun na board number we fato ho ehia na ya wafre na woni yedi nkomo ye number na 0555 313658 0555 313658 ubetimi nso for 0249 411234 0249 411234 Mr. Original Capitals ni nyina ye wanhwe no bi ohontifre na wo kire ye baby awo a afi yenso ya bomodin na yeshia makacho se Madam Sars Jewelry ngomade ni nkapopa mama one we good we G what I say we do boss FM presina say wa na obo Madam Sars e wo honnom samre ya make say pacho we do Amsterdam ya Baptist asore no just members no die almost men cancer just say we papa apostle of my body jaibone ni chana wade ni nkamu Amsterdam for some cancer catch almost say ye cancer okay mama maybe Saturday to su me no what the adro asha papa woman they to su me so the adro asha woman me bi krada me bi so da wako ni jade ejade ni de pa miana nkwane ho omumu na ba bia a me no dokro no me shade no aduane wo honti ejade no chese wudi structure na wo fie na ne di kan ene na me boma no a na ono an infant dokro no ho okay na enam se okone so no oye na aduane nti onye aduane wo ho aduane a woye ade a woye no ho an se bia obeso Japan report no anu ansu e dia kodwa na bia wa no leptin nti wu jade ho ba ho nti sai jade na ho anso na wo ma ne twere enti o kitajad ni ki na me so mi kitabie de ensure ni John ni tini si esubo ho kwan eja motimi atena for so many years and there be me ba mama kama semi mama ko obey ho pacho udi de say Theophilus okay Theo pacho ya be microphone ne kaka na wo se popi ni mo mi action ni ya wo feel kwa na wo so sa e den na ko den na woni inform asemi okay kakra be minim for almost say be na me first born okay it means and more 41 years wow it many free that at the akoso bababum bebre na no me dance here to most of them okay it is the more kan nyina no me wo bibi kan efa ho kan bibi fa ho efrase no ekofa free o mabra bom say o mbesa se in na be Nigeria me ko Nigeria number 5 years okay it's what am ko gini ye me ba Ghana 1997
Wow, I know tra oche. It's now for state bay. No, Lagos State. Okay. No, Costin. Me badan na mitako. Okay. And you know, life now, many fed, you know, Abusian yet. Wow. Papa Ninya Juma, Mamma Ninya Juma. One million, because you're called Nigeria, no. Now, Ababo or Hodne and easy. But Papa told them, a Yamana General. Because also the Brabos never be no yet. Okay. On cigar, on Jotunum, on Sanum, and so they're making a maker. Tea, for me, can't on me bay. Now it's a big or Cassam Guman, so no one can enter the synonym say. So we are done do me home and Yami Banon, and Yami go down on but you can't be a synonym. Abraham. And now I can't say that they are crying out, Munya dear mammy. To be out of me from you, and the hour yet to watch only about any only Timate, but you are the better be a woman who say, funny, but your cost your bill, minimum after me, but you are because you are a woman or some woman who say, you won't need any, a synonym. So quite well done, you know. I want Munyam dear, mammy. Yeah, dear, I am a bar. I am bar. Madam Bay fine say I'm back. No, I don't want or me. Madam Bay am fine say I'm back. Maybe Madam Bunny and all me. My main tea in the caca. I said, how can I know Satan no son, and you know who said me John and George. I'll bet you have a catch up some num dog. Cigarette in Abraham. I can say, I wouldn't walk with free. Sire Hodnady at the Abba. And a mamma age to me. The buyer, as some mammy, the buyer, fear, and say, you drug I be some woman. Mancofa, assembly and Nigeria, some now, almost and all my plans on the woman was it. Because me buy and me catch there. We are say, we are sorry. Me catch a quasal say, because and first case now, you declare someone for can you couldn't want to know. Me present here, Baba, calm it down. It's kind of form. I did know almost no say, your family TV, so because one more plans on the woman was there. One more plans on the woman was it. Hey, yeah. No first year no from Mama yet on my Uber from what is Mammy Tian trouble. I said me a dear need Tian, Yadia Suti near the need from where try a behun, Yabotre. Why, Mr. It means my meeting and said, Miss A Nakopon a day and a general. Son or Kai, what am I saying to my boss? Now, because I'm saying my name's great. I ain't no young who's a minimum great. Uncle, it's no could be polite. I'm doing now, sorry. But you're not Christians. And there must have been polite about my bedrooms great. Mancasa, what's Nigeria? Some no account. Send your Ejanya butere na pressure beba o Nigeria na o mu kan o pressure beba o me do o mu ba no na me adwun company bi e from Maxel na advertising company eno de wo kan na me de ansa na me de o mu me madam first one for me this come on obewu ye boy no bewu ye nti ba how be catch say wukuna mam ska say me from me come ma ba ko e wa me de no ko wu ansa na madam fu ba no ka de man ka so ye men ebi to na o meto o ma plan so o mbegu mani ma se company na we adwo no ba o se am tie ye me read no na me ni Eja Abraham Eja nyabo 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 treti we ni se me tie anyum na ya to ni adanse e che se nyade a wo bewu what am I say? I mean, everyone say, "Oh, buy a company now. You're doing mukai, but one guy say, now jama me hoko da baby." And I make us send you on. Okay, into trouble. Yanko. Into no time when you feel Nigeria na a bag Ghana no. Na any more thing. Okay. It's been in my minute a dick kind of bag Ghana. Later on, and a papa near there buy. Or buy no na unigana you must have na and no money easy. It's a fool and a year. Okay. I would be so. Munina, me papa be mammy. Men no co. Okay. Sana, mamma no so a betty dinner, and also by your ice kinky. None so at the Okoto. Okay. At the bar. It's the end say, your quite food lucky enough, your quiet. Not as near very fertile. Okay. It's your bunch near Brunei, ye board, number one.
it's a by fee say papa de no a very hard working e wo afuma djuma no okay so that mean na yakọ na mam no so yakọ so akenki no so de ba it's what we do they say mama no ekoton kenke ne e fi kodongo na oba odumase a na me fi school ba na mama na kodi dwa ewo odumase na me makodi dwa na de aba na chese obenu no aduane na me ne me papa mienu as a kitchen aye aduane no okay so mama be free edwa no obeba da is bibia de aye ready na aduane ba na wo se wo ra wo timi no aba fufu bibia me ne papa mienu wow e na ye mama no me ko di dwane free odumase ya na me de aba na me ne papa ina na kitchen na ye aduane no so mama be free kwan so no beba no na just ye de aye ready eti bedu ba bi na chese saa da na editing na papa me benya cancel adwuma eyeye na ojeje tax fino na kakra so dey for so dey e baba that's can enough because said doctor no e casual worker na nyeska bia na e chire so okay eti no yakotena ha no mo a na yatuye na yakotena ha na yatuye na nyina so o mo nyina so o mo de tuye so na utie mo a na nye ade a be fi say e reasonable okay it's like oba say okay let's make a plan said be ya yenya be bia de atena na sa yetu ni na tu de bitwa na unu mama ni na atena ase ti de koye ne say una ko je plot no e wo locus eti mama no e go so sa bra ya wo kan mo asemu a plot no mama ni atan ka se me ko je kwa no ni mu hwe wo so say me ni mama ni atan se ne plan ko to e me tran tanto ka cho me tran tanto plot no me ko je no wo mama ni kwa no ni mu hwe ni mo hwe ba to ti e me na me sika na abaje ko so me sika na me ba di ko so plot no so ya mi ti asio mesi nya me de mo nya bote then is protein kwa wo nim so kopim say ye eda ye pakia ko wo pakia ko kwa so wo nko na me san ko handan ana m ko fa kia me twi ne mam pum me ba order me pa cho one say protein so that one so time ba ko kran ma mesi fa dia am fa ye juma da ma wo 35 minutes mama ono so 30 minutes ma mintie no na fe me kwa bedwafo na ye nkasem enti no ekodu bebi na tese mama ne ebo akoma na para susu de develop efie no okay it oye no omusi osi 2 bedrooms hey papa and a hall okay and e wo honom it no na wa kwa develop kwa de enwie because na me say dey na you go plaster inside na de tinye pepe ni any move call a dining it na ma me no so no ono so oye one person na so tena be na se bia oye comfortable honom a utuna fi honom a oye very difficult it na o say baby all coordinating na juma sementi nya de betima bo nti wonko okay it took as force as on it made the move through be there ko sabana mo sim me de me man ko bi okay but omo mi na de na ko which 2 bedrooms and a hall and a wall but me de me make ko si an say papa life no na enye better e ma omo mi no okay the struggle to have to ekope bebrea de no almost like can be almost at me dey omo mi enu nyina okay because papa do behu mama na baba no behu papa na plot bi ani ho na efie bi e dey ani ho yeah so the mention omo na say abrabola secretary saare so do something so okay from baby awakasa bedroom no mama mi say do you believe say wo mama betimi de moto akoshe o papa e bi sida ujidi dey ni wunyina so because mama na me free me kola bi mama hu no menim sadia ositie onye sa type no edroso kra onim bi da okay edroso onim bi okay nti wusu se eye den me de me hormone na mani by friend pastor odabe no frame me no sitio na want the AC na am say there bi o no say o papa na frame you no say o mame no say o papa so mame de moto akose e wo mam am na di ama onya sa problem say na am say how na o chem say ne hwesu ni bi di banche anybody here say the kan na o cheche mo a okay it no say the one di bronya no after Christmas no say obeye aduane no o te sa asem no what me no papa kasa me papa na kasa no oni me nkasa oni me yaka so many me papa na menye na nyaka de but say relationship as a father and a son any ho me share me tia no
ebi bia na say one fa o car me twam Zongo Junction wonu adamfo no ti mo nsan me ho anko nsan beto mo starlet ani mu ho mo nsan me ho anko locus wo car no wo na wo drive wo na wadamfo to nchen na wo take care mo papa nam fo kwa no so nyese obi nipa na mo me kwa na nam ho say ewia no me san me junction ho me fa ne say me ye eba ena ene no se me asase we su a enam ne so ena mo so je o me no be bra na ma try say me yi ni na dey every between na life goes on ena akuta me abepem na dey okay ti manya ade we let me first tackle this me pese between one ne wo papa no wakasa ye wagina mfimfini and I love the way I wakasa no but between one ne wo papa akoda ani panyine nya asem a akoda ye dey odifo wo memo and odifo odifo fi say eye den ya say you kan no no anka woni wiase for us to believe said there walking enya no kure no baby ati sware free ho na bachia no bibi wo bottom out dey bibi kakra bi kita wo a na fa bren ketu abienso papa no tio o na menchirem let my destiny say papa me ni asabo no for the sake of what where we are baby aye gina no any baby a ye koninti no just do as I have said so beje de ma mi nyini sika say ma mi ka chen say you say ma papa nsan no aye me ma mi ka chen say you say ma papa nsan no aye ma chan so many many ma mi ntam tuti ye no bisa say wa ma miskada o si efie no obebo a mi ma o complete ye no o de men why no e dey money maami dey ha me simen penenti o ma me kapreda na say bi no ko Abraham ye ka chegu di sumi le ba say ne braso for ma say ko kanya sam me dana say bisa no Abraham na say no oje bisa say wa ma anye me ka chance on fa na de nkoma no ti mpacho me ba ti Bible e ka twe say mo frantie wonu ma wofo asem but oka bibi she ho e ho ne ya ne ntanka ti kwa ma e ma dwe say mo fra ma wo mo no nyam me hwe wo so wo na ebehwe me so bibi to nsem na wo mam bia magi but me nyam adwen say chinchina me hwe wo no so abehwe me kan abaha ama ya ka asem ya ha no whatever it is no matter who your hine kura na oba me ti aketekete say I'll tell you the truth I dey say na o say the who na ye boss nti bia ba kan bia o say enti meka no kura no akere onye say me mfa hu me ne ka say da bi o no kura no me ka kura na nipa fa motan I love it because already anymore no medibem acha what you say sa statement here o make it say me pese we retract say what the nisika brami a menje because one we are here for peace air time na yete so no a opanyini no dia maye no yes ye didi agro wa ha da bi but ye di sum ye nyankopon asom my Ghana nothing fa so abaso sabe ya da bi apart from advert ni nro ya ye ton so no you be free abekon oh Theophilus kwa ne papa ntama sumdwe aba ya ye bibi o e basa na ya mebra anwu what mase nti mesrew ma kire no se wonye bribi kanyini wo badwu nsogu na so a ye pepa ye ntwa ntwene ye jai maneka mesrew whatever it is jai manenka na e kire senka ye bi wo ho a jai mame me ni Theophilus bekasa tio me hwe bra tio me pese on tio papa no ohun say me nya kola o mo 41 years me nya obi a wo say ye dictate dey mama I know my rights I know say ade bi eya me hu say ye me tell say me mama na en say aduma adwe to me tribo I know quite I know say it is not it is aduna wo tribo only ni free trim okay me nya T don't go there me on em because me at time be me try say me yi eya be birthday every me mu ye follow sequence na ye kon na ya arrive wo be dia ye kon just do this and let's go on ye nko ye ni ento aso mesero me no problem so ba uyi na na ba binto table which one sir honey here honey table is here
Dada so why? So. Oh, you 7 years in it. So, I say so. What? 7 years in it. Why? Okay, Mama. Dear me pasa mekano and say who can over wire beam? If you baby never to them, I mean, sunny free. Yes, I'll bet some sacred chain. Over wire beam. Theophilus, you are not married. Somebody can open up a panic. You come on, only problem here. Okay, maybe. Dada. Meanwhile, beam. Menene etri fi no. Me ma America kan na kodwene. Adwene hu bia ne ho ne kran pa na me ka che. Me de nsa koma na busuafo. Me kwa be ma asante amamre be ma mfa nsa nko. Enkoma enso so ekonomo electricity manager. Mama. Emma me kutua aka bi almost 20 million. Teo. Me masama me bisa na e wonware ni bi. What dey nsa akoma na busua. Ai, me bisa akoma na busua pani ai. Da no so ofre no. Ofre no. Baba, what dey bisa no. Se menya madwuma. Busua ni ben na dey nsa no ko. Oba mama nyi busua ni no ne number mo. Da bi ni din se wo mo hwe ntie de ombete. Busua ni ben ya. Ne infant din na ksa na ya na emiri refi no wo emrani bi a dey friend o kono bi ma se ya friend Gilway. Gilway. Oh no yeah papa mama dey. Ai o papa we papa wo fa ase. Enti aware no kwa we na papa no ne begina mu. O papa no se be na ye ware na papa afrim. Okay. Aware no dey mama for now yen suspended. Me say you clear air no. Na dear me the first thing I may say obi a wedi poison as an educated person I tell you as I say at the hospital. My doctors running a thorough search. Well, system what is going on. So after all those things, no man yashi and can you be find another alternative niashe. But for now, mommy say we need more she tea. Mommy say we need more she. Yes, I know better. No frank I won't can correct. And okay, but say you need pictorial evidence bia. You need dance for be a friend and say behwema de you never free am woni e ma titi gumu kra. Inti behwebi mama na sa inti yanko hospital yet national television so me mpanyi fo ne be konkwa sa waka say na meja wo sa inti yanko hospital back to either Konongo or Konfanoche na yenhwe yenfa complaints ne ma omo na labs bs omo ye bi omo nye after all those things no man to me am mo bibia din no man to me treated there then we turn to the other side. Why? But for now, dear, baby, I'm telling based on the mamenaka. Yeah, any evidence is be to wait until Mebo was some not to go. For now, till say, doctors Bessa Maya another a friend's evidence, a confirm, Mr. Dear Edwin, young call him soon. Pacho. Big mama, babe. Aja, to your papa. As a member, my chicakra. Me no bar. Me jidi se maami wode moto epeso okun anye wo ma no de ba kwache akwan ko be fa so okun de akun da no hima na wo kasa wode ne be ko hospital for moto no say ye moto de a anye doctor sam ha baby aye tinu de ene baby aye de ko de ese se ko hospital dada eduru mre bia ho emema timi yem funsuo bia omo mama ye bre mami mitie dada wasam no na mitie mami asam no me hu se say your bank make say menopause enfa kwembe bia sana meka na kire papa yi se eduro bi na eduro ai dada adwene we etimi ye wade bia wo hwe ya hwe eji ya ye wo mi meba eji ya ye wo mi kura no bibitimi ye wo hwe abaka kira wo bo manya adwene wo me ni tina efie ho no ye ko fie ho 2005
Ye ya near free baby and near high than a coffee or 205. I didn't know what Jenny said, Mammy, no book. What can already say or the air court. I'm a court of the chief. Why on the catcher and the Court of the chief. If you have a team. Papa no. Hey, what do you get someone? They say my program is if Mama if a pencil, the Amuyan, Missing Copa, a Bible no coffee. And I say, no coffee, no, oh my God, perform has said, okay, see, yeah, and we are getting whenever I want to go for on my platform there, it is not allowed. Because in that, who crack I won't cancel one out the question. It's in a mistake. Baby, I was so sure, say, Mama, never had, call the catcher, say, you go hospital. Obia, I'm up for a poison one of the danger. I am not the poison and coffee. They give them deadly substances. Yet the shame of Remunia. My name is me who knows what to say. I am a wood group and I'm going to share. What up, baby? 12 what baby? I will be a catcher, say. Minko baby, Mammy, no. Minko baby, Minko baby, me young coupon and me doing them with pie. Essence says, and proper woman free. Yeah, a year woman to say me see me to say me now okay, but you see, me say, would you I still stand on my ground to say, baby, I'm dear. Dear Wakano, say your motto, say your dear, a hospital, and as I say, your cook. And your Bible no for us. Me, I will never advise you say go Bible no for or can I am I what next? Until we need to go and seek medical attention for you first. Not doctors who said the entity will soon suppose in what dear by now say you can say you a beku dear beku. Because a soul will soon kidney man and they will no. It's a young hospital, run scans, labs and everything. In area. Nase my findings be our man share. Now for you seeking another alternative, either the herbal or the spiritual as you want. But maybe hyper would ask another damn night, dear me dear Pacho. Me come Bible no kwa for us make a hospital. Hospital that's what I can use my check. What you to okay. Enti for your mother to be brofo na minimi aye. Catchy mommy. About Moses and Cabrofo. But me who Abraham Nana, Manuel and Brofo. So, some of your mammy who bedside ain't Yamma daddy, Uncle Hospital. Say, substance we now calling you, I said you're suspected now. A day or move. Not young shake and free. So, I'll call not my laughs in the Bibiano Mocassi, Bibia, Nimnasa still, or you insist to say, or Baka or Shimwa. And yes, anybody, Nana, now we can direct him there. Nothing, whatever the outcome will be. Why? On what you have to meet your wounds so. Oh, no, a food poisoning because Banchi Ukraina will come with some quick papa. And then no one will be eating a more I say. Or they Banchi man who knows. Obi mi ba man in free and one said and Pania. What will this woman gain for killing you? I want you to and you are and then you I'm telling you. I didn't one because I want one when you I'm telling you, when you say a changing within a second. I want you to second my motion. Would you see your funny? Oh yeah. Mama, would you see your hospital? Okay. Piwak. Would you too? If I'm Ramwa. Almost don't cry, Mamma. Almost do baby, me some me because me see that I have me fear her and then one of starting program in there as a tissue a hammer me cheaper and baby I'm or Bahana me Opia Adam say 3P. 3P. Let me remember 3P for it to name. But that's a woman. 3P garlic mixture, a year drone on one swat, a free pure natural health.
garlic ekroje ne dia ye do ne yemfa nka ejam fenso bia mfremu enu ntimu ahode no ejina ne naso eye ntinim akomam ena moja mu adwuma o hwe me wutie me wo ya de bi wo ntinim akoma ne moja ni mu a edru American for the amount se beboa eye 3p garlic mixture eboa na busti immune system ne the amount enu nti ya de ntime menwo aba wafa edupai bi wunya nto bi dia pharmacy shop bi eben wo no mesre obowura mu kwaje de ne abusua ne nyina ncha na monnom emu rent ne no be ahodo nim enyi fin ne nkeka wasra de bi asisim bia emfri ho se de be ya moja ebetimi de afisa ne se de se ewo nipadua nim na apomudi a wo hia no wonsa etimi aka bi se ne weda na no aye nwunu na epenenso aba no mesre wo uminimu are wo honam na ye dry wo ye se asa de wo yare no untimi kra nya adwuma yi pe 3p garlic mixture dwebi esi watife anopa wanonom enwura wo kodanso na wanonom na aboa se de be ma wa ye active kama ene ye she Johnson tentem ya de kan se frequent urination ansa na no mame fa doctor number emma baby awo bi a wo hwe me a wo tie me ya de na tete wo na pesa wankasa free doctor echeche mu kire no na o kire okwan ya wo de be fa so no wa ye krado friend sisi a obeje oso ne number 0248 92 88 24 0248 92 88 24 send me di kan ye frequent urination I can say Johnson tentem ya de empempi anasa kan ne e bossa ya de we so a adwe ya na about him ne se eye mema ya de mesrew Johnson tentem ya de nye mema nko na enya emanya mema nso enya esanse ye nyina na ye Johnson ensuo na enye hu hia woni padua nim ne toxins na akeka bom ne nyina na wo kidney no enso ne so na de abra wo Johnson twa no na aba abonten entini kwan se etena wo kora na emwa ni padua na wo se efri eba abonten enum no na ya na bi de na koye yare wo Johnson tentem ka me se 5 minutes bia no e wo so sorry na wo Johnson ne teke mu kora na ne ho abufu sime na menyo nso no eya na eya doso edru ebeboa eye 3p garlic mixture etime oba enetime ye be manti sene watifie edru bia Johnson tentem ya de no enya no entene fie ma ne nyansa pe 3p garlic mixture do na chi kwan na nonom na emwa entime ma wo na anajo e distractive sleep o kan wani gusu ana Johnson no ade o esese o sorry na obesne ekọ Johnson ne nyina emu no ebi ana ye kidney ana wo Johnson twa ena eho aka so kidney na enso ne sa ne ma no a enye ne nyina de abra Johnson twa no eho ka etimi kofa Johnson tentem ya de edeba ana wo Johnson twa na nkasa na eho aka enu ntimi nso Johnson ne mu nyina ho yie enu nso timi kofa sa ha no edebrel ensaden no bebre no Debia meka eno so emwa etimi ma wo Johnson tentem eno kroye reni padua ni mu a etwontwom ntini efon ntini no ememu miemu na ho na moja etimi ade afisa ne se de se ewo ni padua nti debia na kofa yade ahodo e de aba betena wo so ensadinum kroye anso bo ama Johnson tentem yade no akoso wo ni padua nim eno nti de nti e na ade ho atoso giant sadinum na pe edupa fabo uchidom edro no eye 3p garlic mixture eno na obi agye atum se eboa se ne ya na edi adanse garlic no de aduane na odi ahoden wom esan ade pi no eye no kretrodo aduane ni mpo de odi asija so edroyin kenja enen so bia nso front ahode wom no eye sonko kra ya twene direct ene de agutu amaye ebeboa eyisa how ni nyina e de afri wo so wo de ne bia na nemu yade bi ne kofa sa Johnson tentem yade no e de baye ana wanya infections ena ama wo Johnson tentem wadro eye 3p garlic mixture mama safa doctor number ne mawo ebi amebo ne kane no wante fa number na free doctor sisi ene ne ntwetwe nkomo sene wo yade ne tie bi emfere emfansie doctor chemu kire no na omwao ne number ni bio 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi wonu ma wo Johnson tentem ne kra na wakọ na nka Johnson no eba wanka ne ho beto no wakọ akogina wo sa wo Johnson o tipasa Johnson no ade no nanso kwa aseye de na emaye ote yaw ewo bia ya Johnson no efri ba seye ne be mu seye ne be ma yawa wote wo ho no ano
den anaso obegina ho achemo ansa na Johnson no kra etimi aba obi kra so wo Johnson no ma ye bia na Johnson awie se be ya Johnson no kra betwa ne so entimi ntwada ebeso so wo eche koko saa obo wan se wa hye na tade usane ho na Johnson age ne ho eye ne mbuase ya de entena ho e ma ne nyansa ama osisi achi eye wo ya ana wote ya e wo osisi pa abra wo Johnson no a wedro eye 3p garlic mixture wo no nkwa Johnson ye na so ho no manso bi ani nya kroji egugu sa wo ye oba sa wo ye be ma etimi eye wedro eye 3p garlic mixture na so wo Johnson a enso bi de wo Johnson no achi ayese moja Mr. Pedro ne bitoi ne frase enonom na emwa enyi sa how no emfi wo so a day 24 hours ya eye day no wo de nso awanom ne bia sachet water wanom be se mienu pe wo Johnson be brum prenson e chew se bibi nkoyie e wo nipadua nim se nso na awanom no wonom be se nso na wo Johnson bebre krasa e ya no how bia eni ho enso ewra wo yem ye kakra bi wo Johnson be brum prenson in a day na e chew se bibi e na enkoyie wedro eye 3p garlic mixture da bia meka enye dro ne to ene no mo nko ana ehia ye ba sei na home remedy bi wo ho niam bi wo ho ye ka ho wo fie eboa yaresa na ma ekon kan a doctor emfa nkamel o se ye mfa ntodwa na wo fie ya na wonso watimi aye bi eno ntimi sra fa waso fm eye bamboo leaves aye ka ne se mpempuro ahaban no ope no na de asawa ahaban kakra afra fa nyanya kakra bi nso efra na fe eburo ni tinwi na ewo ho no wo de no nso afra waka bom no wano ade aye tia no nom kakra sa Johnson tentem ya de na wunu ni nyina ebe free akọ eye mpempuro ahaban asawa ahaban nyanya ena ebroti nwina ya na ewo ho no waka boma no na de ayetin na wanonom ne kakra na aboa eisa how ni nyina e de free wo so afa 3p garlic mixture no eboa ma moja e de afusane woni padua mu nti ena etu pressure na se e de ama ne sa ne se pressure no moja ntimi ne afusane woni padua no mu yie ena mu ntini ne no be mu asisi no ene kofa sa pressure yade no ede brewo sanso na kofa stroke yade ede ba ye nti unya 3p garlic mixture drui na no no mebebo rent ni no be ahudum ayi fini keka wani nyina afi ho na moja timi ade afusane sa na sa yade amebobodin no ni nyina atimi afi wo so wo de diabetes asiche yade wedro aye 3p garlic mixture wo ye be ma to edro ni binonom na emwa emo prostate ne ho ban emfa ema oba ebo eto fichikromu ya no ede afi wo so menstrual disorder ni nyina asiebetu abra wafa edupa bi enye na baby eto wedro wo man mu bia boremu a wonsa etimi ka bi nemom ya na wahye ne nso okwasa okoto edro no a ewotoam ehwewa ebo garlic eda ho ne yekoko ena edro ni tini yekoko enu nti bia ye bia obekọ ni afedu fufuro bi di akyerew eye garlic mixture esayade a obodi ni bi no mesra wo ensom wonim ne wo koto se wunu niema maboboso yi wedro ne ho a enye 3p na kowanim kopim se obenya no bi ansa na wato wadwen ya wontanta abibidro ni abrofudro bi a sunti obeda no 3p aka ho emane how to edro ne kofie wonum wi a 15 minutes wadu kro na wo no nom ka ho a enkofo how emre wa pomoden enye na oman mu pharmaceutical shops herbal shops ubora ba bia won satimi ka bi ne dodo mu ena wo pe Accra Okanshi Kingswalk Kofi Sam Angel Herbal Ashaman Wedama Pharmacy Tema Community 5 Aya Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ND Enmushe Kumase Colina Dani Herbal na Chris K Bema Obi Ho Aya Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Kofori Dia Gapsen Pharmacy Wamuniawe Enterprise and Cathedral no ND Enmushe UDS Ko Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal Eben Electromat no Biaye we ne biaye to adro bia obetimi enya ye dupa no ebi me the doctor number 8 twatuo na ma sorry so ofre no a emfere sanya wo yade netie no cheche me free ni ti so kosi nan ase ekire no wanton yade no a unya no edru the number ni bio 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture aya bisa doctor say poison remedy bia e di be betimi anom ne ntemu a na ansa na ye be call mama me refi masemba ko san ko fa yenchi mami ote nyina cream crackers na na so bare ne dem ono mo we bigu me so ha say na o di cream crackers kan ko ba fie be yukuna gongon nye bi da on ka be kuro
What's wrong? Me big Ungan ko. We say me the photo me aduane no me say manya osa. Me Boy say you man no ba no betina mpa no. You want to so sweet. Me big da me yam tena osa sika na menya no. Me me be anywhere ya say free no. Ade wait me gu aware. Me big da. Wodim tanko go no. Dabi. Bra me say what da no. Na ne yere anadwo be no say ti no no ma ade sasa da yes side bi. Ah, we say true. I know so bit me say that you know. Egu wa ba wa de. Ah, onum na nadwo adwo no. Se madada wo num ti twe. Me nya bi da. Ko na me dance me nya bi da. Okay, mama go hospital no. Na I jo scan me gaza be good table no so. Ah. Hey. Mama tiache mo na me da ka me tuko ko so yeah. Come so to so. Okay. I'm sorry be no yen try ya ho na yen nka to kaka ye ko ba dia ka ni nyina no ye de best so mo ye try ho abasese ya. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5. So physical money and put me to wrap to say me send you in a minute in Sabakandria and then one half friend. Yeah, Ebushanfo, we didn't in an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Yabasa, our rating so yeah. Our A1 to pian load do tap send. That all says it for tap. You won't do what shred a man son. You won't do what you're gonna for say. You are going to near this coffee here. May and friend for the VR, you will tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap here and one in a piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yen to we. Tap send it there. No fee.
Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not there. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction ho da. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the if you see fana baby obia so what Europe and America Canada so kura Android so kuta iPhone and once I download the app na two phone so in the process maybe say promo code no about Nhyira FM asho e basa automatically no ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it here, no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not there. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction ho da. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the if you see fana baby obia so what Europe and America Canada so kura Android so kuta iPhone and once I download the app na two phone so in the process maybe say promo code no about Nhyira FM asho e basa automatically no ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it here, no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! Can you feel the beat already? The Love FM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or killing or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire Love FM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The Love FM Fitness Walk 2026. Ramian Nantanantuat. Frame master amwa naso amwa ye frahano amwa wutumo bonsu wasi ye papa woni sika nso koko nye na wa wo papa ya wasi afa ne ye chi ne man 9 na o de papa wa nya de James Apia Kubi wasi good afternoon hima woni eye obedwafo mesrew eya manye mani ni o enyi mani ni o na entronko ahwe ombetete be mane sa na makunu wate how de we adwuma me na di no Isaac Akoma se wo hwe live Irene Aqua wose Ohemaa Vantefo merima ne wo mabupan duokon wo mo hwe wo no mirenom ta no mote ejapa ye na wose sika ne kwa de ehia o Ohemaa
ma o de mani papa ne che wansa na che ma compensate no say SMP sika branch say sa Ghana adwene no a che say ma wo mutima akwada di bem kwa muso odi fo no mo nya yala munya na nye what I say no without afo was say na adena o manu e support o ma me na wo papa no yen support o man arena sabia comment no enam forest achimota ase ho be kura minti men kan emma no nana agbaji wose papa nya botre yenim se wo ye gentleman pa Dennis bi wokono yenim free ho Juliana Sam se wo hwen ekra from poma wose papa slow down aduboaten wose high mehwam pa ekra from poma wose papa yesrew pa me yempa ma me ne chew no hyase enhwe wo na nkopra bem ene yadwene ho me yempa na chew jo constant squaw ose we gastric ulcer we nya endoscopy won kwa ye na ne ho beto no enya yi bia ena eye etisa memory na sabe ose maami aba kosoa ye de o ye mani ji ho de o ye de enwanu no kwa cooking solosi ye binya kopon osahi ne yampa sade maame no eka ye no comment no edoso but meje bre na makenkan bi aka ho lady maame mra wo ho na wajinche onkomo yi na some ko ya emsre ye papa yi maybe atwam nso de assemble ha ma ye hu sene o si comport no ho ene de wa o hu se ye timi so asem ni mu esiesi asem ne kama me gidi se no na ma ende wasatu anamo enti ebra wo bie wa no ka che ne se wo person ka wo hwe se woni ma me no entembe kama na o ye se one penny in fact na ma ye kaka because woni ndie ye wa ha nya se wo ba ye betena keka nsema na ya nya solution bi ama na wo and it was so dream who said Mediba no. Now when you say ya na ebede ebesi na yemfa wenya esua de kakra. Aya na awadem de bia me come say wonu obi kwa kware a don't think about the passion say man kitin na ye hunu enumanimu na early stages no but it's deeper and you ma wo na do so send dey obi ani abufu kwant mi ma waware egudi a anan ekom ti mi ma waware egudi ene wunya ready eno nti na wugware obi o so hu se nipa no ne na adwen ko bankrom mu vision no one yes because we agree to disagree our dem obi anyone aware mu tokonim pop sorry pop cry dey so mu ware asofo kukudam kura no omu eti nyame asem a omu tu yefun kura no omu problems o mu ware eno nti obi anyone na ware perfect but aya yesua no different say no etwa se enipa hu se awade ni se me pese me pinche mu dia me nkoje hu nim dia ansa yes because when shia yamam hano na kan Kumasi hade Ashanti region to be precise yempa disua but to call northern region the other parts of the regions na only say omusua de pa but Ashanti hanka say yempa disua entitem bia no wo de hwe mrono a edu omonsem be ba na within our regions you understand enti yen hu say awade na ye kono enti na mpanifo say awade emuwa and some atwetwe mu na doso enti say we need that big heart to contain it and I would need you can say me pese me catch batemba mfanche me so what to me enwram ya me and my yes my twe na fwe me ametimu so ya o tayesa na nyame hu mo bopa no ntino ye hu bi say ye besua de wo akwantu na ye kodum asana ye wram because enisa wram a upie ana unkodu ba bia ya se driver ni de sabio driver ni papa ne de wakaka edi wakodu asundwem nti se opese wawade ye mo piafo ana ye kasa woni ma wade de a enyoma bebre sacrifices a wo bayi ye ene nyoma nkitin bi e wo ma wo se wotimi contain enu ne be mo ya kasa yes watimi awade pa enu nti we de ye futusem papa wa kana asem de but yensa hu se osa wo andropos enu an wo na ama wonya sa yi ya wonya science enye manko a enenya menopause ne
ma nkwa na yaka say oba bi na agim hihye no na ma na do bi aye de ensem ba but mema no so wo problem nti we say accept say mema no so wo problem. Okay, that's it. All right, mamenko big mama ho but YouTube comments no mamentin frame tedi adjective we say abrabo mu nsam dinio bre simply D4 we say eja asanu asere so nya sere sa o Ivan Skumsen we say da mesre wada kan wakoma to je me pa chew na bibia ebeye fine kwaku anan we say na papa yi e dey asem kura ni just good food GH was it papa was some more day papa a andropos na how make I say a andropos Helena Quino was it papa big mama uncle Ohemaa eno go Dubai kaje ti Dubai ya ja tubugo Ohemaa eno me wasem bia ya na meka papa me fere ne pa nani mo odru but adnama akoso no se mema tentia gramo se yeyi tani gina wa mienu na mi nyansa hwede wo mami baby yeah entime mama we infantine so anwale infantine be mada yempe de mazinarian asa papa onyini hunu se ninkokura be mu ahwe obeye mabo because papa mama no 70 plus and now the man is 70 God I've seen the man of 41 also worry at the age of 26 27 enti kambom newe so enti de oye ne papa panimu okofa wo ma na oyi na tifie dia nko na esi okofa wo ma se media wo kabo emi nwa say moto no enti e hye wo ma ni mu no wo ma ne se e wura no o se enyi ne enyi ni wo hunu se sa de no ebi kura re ye wo ma ye de wo fufu abanchina kwachi shemu na kichi wo kura nipa o se mu ko ha che enti we ya efi e moto papa ni nsem ka no mfatu ama agye me nsem hwe worry biye ya na mutama no wono mabi aya ma aka 1 minute to ye na me kwa homa no so efi say mama wono yire mami hwe enti na mami no wote akonya ne ho so efi so wonim hwe mini mami bi ho mini also so mu ko Lagos no utunu punu akobo mpra mami bi ne kunu enyini ye no wo dada mo no o dress no wa hwilanim ne man se man na wo koyo se du mi ten I do the time. Okay. Since that time na papa na ya brantie no. Oh, chi baby. What I said, do the time. Come mama say na ka wo se yo. O tamu mu nyina, mema wo kwa dwembone no. Sa. Yeah. We kwa I said and then said that nya dwembone. But e ma pesam ni no. So say, we kwa ye that time no ma me no ko beku anka ko wo ye no kwa na ko ku. Okay. Enye na nko bekunti onya motosem no ne hwan me na onye na dwene ye na andropos ana ha. Okay, abusia ma me wo nche wa homa no so na nka ye wo nkomo to so mienu Lizzy na what to say wasem no ho ma me fan church na wate Kwame Thomas so ona ne ho abazem wa ene dey Samuel Ofori omumienu mpesi ye mienu etuna ye beto ye bo ase na ye piepie wate kama kuma to ye me ba homa no so edia na 03220-835-818283 03220-835-818283 mpa chao ma won sam nyentie na woni abiso mra so na fe yenko ma me fa de odi kan hello Udi baby afrefi Menterio boy mo hwa homa na mame na yenko 03220-835-818283 hello Good afternoon. Afternoon baba Amidu what to say Nhyira FM Oh my yetio and the papaya bretu ba kodi e abugum ba so the wire asema na the woman to the fan some another diane e di mawa ade nchon na adura e beto a
ebenya o be yare abrese de eno ye dia wanya ontomabo ana se onamo onan lotie ana to waka de bi eno na wo de be yo bibia ebenya wa obe ya na kesi na sa dia no pa de entan sasa na pala no so monto no fukakra papa no yesa na yano papa na dem ko no ndi kwaso enti woni ndi kwaso ho enti ndi adanse na o mane wo sha mpate wo sha badia woni ndi kwaso ade chi ya o ma ko papa sa no ma ko ku jaro ho on bi ta papa adenti na wa hesa enti so ka se mi on fa futu ma no Joe, yada sepa ne wadwenche. Hello? Yeah, hello. Medafu udi baby afrefi. Ubro. No tsansi savache me. Yankwa papa. Hello. Ade na si wachire o madarumo. Hello. No. Hello. Hello. Pacho mumfa foforo na mentere. Ene humane mu ayedede kakra mumfa nche. Hello? Tunu me da fudi baby afrefi. Nche frame na na ekua me ka se fresh market ma. Yo, nana yankwa. Me pacho we de me da masepa na ejuma pa mobo. Papa no me panicho a me sre no. Ebetumi abase yare. Inchi munshema no na onko hospital. Banchi bi wo ha o kan bibi se ne obi o hwe na efo so na de banchi ne bre no. Banchi bi wo ha ya na enyini a wudi a in fact e ya na how pa. Ebema wo yem bi a the blood ne mpe no etumi koyi yare bi a enyinta. Sa de ne mpe ne bae etumi koyi sa yare ni nyina eba. Afen so o ma no ho kwan. Na Nhyira FM. Bise wo nyini eba se ya wo nyini se ya na oda ho na bia wa gbakọ ntumi nkoma no obehia moa se o man so na ba ke o maami no o mani nyina hu se de wa ye maami ni nyina no de odu fe mu nyina ni nyina maami ni ti ho etu fie ene wa bia na no aka se oni wunyae but wo na wakwa akoja na ware se wo de nsa akọ omre no ho ase me pani chopa omre no ho ase na nkokra abom no wensu me da mo ase yada say mama nkwasio ja. Hello? Meresia pop na mo tzen wo ye beg me wase bro nya de no a ogusu twen ye bakuru muti bia be fine ati a yanka abranti no he onsu nyansa hwe papa no do ye bia nya papa mama na ya die se de oba be bia na wo ye wablaba mu no wasum yitin no wasum papa no wabre papa no na fa yaw mu bari ni mo so ye wadru no wanyini oja ko fa hwan ya asemetina ho abranti oba hema obusa ama maame ne nsema no o se maame sro nsema ne do bi besie oba nyansafo asomoti bi kan na sen na ne kunu efa ne chi wo su ko no ma ona efa ne be chi nsema sen na papa no jo Jesus Christ. Abranti hweye van panacho o say the wine from so de but you careful oh baby na Nhyira mu nyina. Okay, ye da se pa ne wadwenche ye mfa bi wa. Hello? Beda fu di baby afrefio. Yeah, frame or say PSC because I'm preacher there. Yo, bro say yanko. Papa no mesrana na me sa problem e o famwe mi go me bi wo beso aho hihia ne ayi no me kwata ke yasi me kidney ne ben street ordinary adwene be kwa doctor for no nya adutu no because me nyini said no because u nyina o how bebre me anakra me free lab na ebe fie the same thing na me uwa kasa medi bibia enye enso me kwaya si me street ni me kidney na mfon so aba ho nti won hwe ni yie yo dada yatepa yeda se ene de waka no yensan kwasio ja. Hello?
Ohemaa Benewaa, good afternoon. Major Usuo. The person in Pomwe. Where pa Fiani? The person you. Oh, if you are young qua. Mamma Medasi, I'm in trouble near Jumapa. Your papa and papa was to come. When you are but 3 from Kakra, and your Ohemaa wedding and no one no. Nti di ka mo fa no hospital na yen ko hwede wo e kire na anta ne ahwe no so ne wo Ohemaa me so wada ma me hia de wo bo adro bi so wona na yare obo wa pa di so betumi ama me adro for ne number. Okay I cough we no yo mate wo de tie me be ko amesa the number na to jawai. Alright, okay, all right. Young Fabi Waha, me no be so na yen hello. Hello. Ohemaa B. Bunny. Ohemaa B back up. Bunny. Now to say. Nyame adaro ma me from church ku go blood dem pere for nkwanya ho na mo so e. Wo ye wo hapa fa ekwe. E de ame asi ma me chia no abiga fo nya na aduma ho ba no wo de na me chia ki abiga oven kuma ti swamba pe police station achiwa wo ti ma me chia no. So for so be bi a chia no wo ya che onye no mla ana wo ye nhemu. Wo ye nhemu abu adoma no ma Kristo. Okay any onye no mla na o ya che. Na kakra me kenya nze me papa na many post no onyo. Wonya many post. We me ma de na chewa echen ma be bi. Enti me le message say de ma me wa nkata wa otu usubutu wona mo na hospital you can no ko mo fa no ko onze baba ikura free si na wo ka bi se sana no so won so a na unyira na sana ma na de e banti be se pa se ma me mo mo na asumdwe ntimra na bibia anya kama na so na ire no won ware no onya odogu ni si so won ware no mate me da se be. Okay, Mr. That's family last caller. Hello. Ohemaa Benewaa pa. Yay! Regional Nigeria back up. Asunje nkan. Enka bebe banga geographobia any big mama. Any lady go to say the bram. Enka so baby o shebia. Na what you made nka ka say neba. Shokura written bia be fa. Ntia me boss, pa this right hotel. I will change some to go na. Oh me. Ya best. On the lady madi no shebi. Bia me ka say example bro for no for kwata ya dishana dishodi na me ma. Ya ma me ne papa so ade ba de bota be nti party no mo de bai. Omo be ja wari ana se o me ke japadi. Oh, afa be go di stage say ya. Ni se papa no. On se do bi sa bi mama be ka che me man di stage say ya. Ya se bai se ke ho fa so ni free. Ya ma me ne di ya na fa ba bi na se. Akwa edika wo eso bo no na efom so bo na. Say na me man di Ohemaa Benewaa ha gwen o. Ibi de me se papa no. And on your mini Aberman or so. All way because I bear money be. I found a being quiet gamma, I mean, I bet them so be see quenum. Yeah, but I found only a man can go out. I get the best one would be an annual. Now, quite be a crab of Shiano. You must say, Mamma, so much for ma. Mushi, Mushi from her. Don't call mum, no more certain to be the answer on your family. That's a pa. Okay. Yeah, that's a pa. Minti me emfa ofrefo ebia biem. Yeah, ba yeah, sha afeno aseno mekai say. Afino ye boama ema ya se etim. Na watimi wakam bebrebe ni nyina etimi akwa dedi. Nti ye tusa anamo no enten. Wadawruma sade maka no. Ya bobo edin no ano. Yenuanom ma muton kosua ne meko. And as I waba junction, I know papa no Mr. Gosera a guy. Na my video no china made never share. Mikusiani ye needs were running the kama mekonia de na ye shem cries our body meant na ho kwafansa bibi into the first 10 people no ya boadin wano a china ya didi no ba betu dwa wuti wudi epa na ya kire wo da wo de beba oba wa ba gibibi kakra na wo de akɔhye wudwa ne mu edane dura ukosua no wano de nkyina fa ho ne mako na fa ho ne nyina ya hia wo Nhyira FM 4 court ha masoa bia kodjamba bia muko bia mesoa bi ne mako na kire se ye twa video no kama na fe ye kɔ eye edwadie foforo so Nyankopon ya domo a
yɛbɛba bɛdi ɛyɛ women's wave empowerment ne ho nkɔmɔ fiada yɛbɛto yɛ boase aba aba mu yie na fe number yɛde ɛyɛ WhatsApp no so yɛaka ho asɛm yɛnkɔ ABA asoɛyɛ na wani yadeɛ no ɛna sɛ yɛka kyerɛ no nkɔyɛ operation adupa ɛwɔ hɔ nti doctor ketewa tena se doc fa yɛ nante okay ABA Herbal Clinic medincha kesi free software ta software brand here software rasta so na ebro ABA Herbal Clinic ya bade amount yana so ye de bibidro tu eni ya de asekra ma na free wonom akon asanse wani na dane kwanko so na odi echi ache ni nyina no ABA Herbal Clinic ye tu ase de amount ye de bibidro ye ma de ade kwakọ Fred Dwani ukoko rice water Tom Brown no ana other fra eko training akwa emu adwuma be komo geni mafantini mu akwa training apepa training na afei epie wani ne so na de ahoto han na ohwehwe no enso e de abron tutumika na bra be pie mu e ABA Herbal Clinic na yentu wani yade na sekra emfa emfiri wono mo be se okoko rice water otomba onkwan oat na wodi no ana odi edro yi bi fra na akoye training mu adwuma kwada so adwena se market na chipe na ebutu kwada so adwena se market na chipe na ebutu Domahin Korea ben apia kubi coast on Tuesday market honoma obehu yen ewo ho ukwada na yawa de bia ya half go so Genesis from promises wo afia de bia ye babie ni adehie FM promises wo GN numbers na free 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic achiche enkomo me so the glaucoma yade na air house say glaucoma na we say me because last year nipa de glaucoma ba be pie mu ABA Herbal Clinic no because nipa dodo enya ya femu ni mu be 80% the glaucoma na ebaaye na abe very common esan se de ne sune ne bantie no enti this year yende yakase ya ye adwuma wie na emom na afi we yesan si mu no nipa esan wo ho mo glaucoma yade no enya asem ketwa na kire se nya de atu betwa da na emom ABA Herbal Clinic ya ba ne de yenso ye etu ase enti ye nipa ne ho adwuma ye papa enti obi o glaucoma ya diagnose glaucoma bia no bebi e wo se wo de wani kire ABA Herbal Clinic medical ka kire se aye pressure na sa pressure we na eye pressure nemum enkan ni no e kan ntini wotere ni mu se kan ntini na ebe yeso adwuma e de obenante mfie du no mfie du no enti wadwene beba so wo glaucoma ya de na afi esei eno no ano na me kan kire wo se da kruti me sore preko pe obonse ne wani na dum afi na wo kase we ye huhum asem ana eye de glaucoma nisu ne ban sa na tie enti se wo ma wadwene ankoso ntam na se edumani na lens na ewo mu no ehye na eno anu no driver ni bi wo no mo se me drive preko pe na mani dum ye me ko ye se glaucoma ne mum awo ho ache me se an nisu ne ban sa na tie ABA Herbal Clinic ba ye tu ase enso e de amount sanso na wo ete cataract ho asem e na mekan ete de nisu no ente se glaucoma debi ete eba wani so a ye omumie no ye inside and outside cataract and ye friend the nuclear and subcapsular cataract no etubo hu se nene de se battery ni mu a ebe pie wani ni so miritie bi mu enti obi a wo outside cataract no and ye nuclear cataract no se no ne battery ni mu a maybe a che kura ye bosumi nsia kwa afe baako na epie wani ni mu enti wo hwa ade ase de ye bo asi ni bebi aye ofita ase de ententan bi age ani ni so afa no sa no tie enti unhia de ye beko training na akwanane ne de efiri wo de ye hu ne na subcapsular cataract no ano na ye fra the inside cataract no eno no empie wani ni mfimfin ma unhu na emom no ebe pie wani ni lens na chi na beta wo ketwa bi etuti me kwa yaresa bia na doctor aka achro se owo eye ete cataract na emom esua age ye twen ma ni ansa na yeyi de wotire ni mu na dos na emom de pie wani ni so ne de abepie ketekete bi etubon se na edi tire ni nya etime de tipaye kra ti me brew afa wo hwa ade a na chese bebi ayo wisiwisi bebi ayo kantan bebi ayo ofita ebo enkwa na age ani ne so afa ABA Herbal Clinic ye ma de ade kwakọ Fred Dwani agi
ɛyɛ bibiduro ya haban ne nwie ya wonim ya ɛne yɛka bom ne yɛayam ne te sɛ dusam enti ano ne ikotere ni makwana ne deɛ wɔ mu bia deɛ firi wɔ no mo na ɛde ahotɔ no abrɛw ompɛ we na apɛdeɛ gye numbers na frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic ahwehwe enkomo mesraw de ne diabetes yade enra papa bi ba yo so acquire sabia ne yaka kire no se our diabetes na mum no high blood sugar no produce some fluid bi so bi etimi fa ne veins nim kopie wanani nim a say ne retina na what is ABA Herbal Clinic ye church ma ye kan bi from the diabetic retinopathy no call ye no na ye ka kire no na hu sampa de ye kan de ye nim ne ye kan enti obaye na so ye na ye kire ne mu se ye kan ya na obi adwene enkoso na emom diabetes ya de nse de ye no diabetes, hypertension, high cholesterol na face stroke yade nan we enye ade a se ba mogye no no nkwa be nante obeka ni no enti de bia ya meka kire wo se ubekọ baabi a yetu diabetes na tie na ya kan ni no yetu hypertension na se na ya kan ni no cholesterol ni ye nwa adwuma na ya kan ni no na afe nso stroke ni ye nwa adwuma na ya kan ni no anye sa eni yade na enya ade ye bekọ ABA Herbal Clinic na oba yetu ni nyina ase enso ade amount tutumrika na bra na be pie mu ewo ye na so ye obi wa hypertensive retinopathy hypertension na de ba ye ABA Herbal Clinic ye betu ase ye de amount ye beka hypertension no na afi ya kan ni no se one kan hypertension na ene na ye nhini na ene ye ntini no enti se one kan na ene ni de ono de ono kofa na ba ye ti agi ye tu ase ye kwada so adwena se market na chipa na ebutuo kwada so adwena se market na chipa na ebutuo doma hinko ya benya pie ko because store no Tuesday market hono ma ubehu yen ewo hono mo ukwada ne ya wade bia ya hafogo so Genesis FM promises so efie da bia ye babia ni adehye FM promises so na one yen so ahwehwe enkomo ti tumika na bra be pie mu ewo ABA Herbal Clinic ya na so ye sanso ana memme dro ne ye adwuma ye ma de ade kwakofra ko bensu ebetu ase enso e de ama ahoto na ope no onsa ebeka sanso na man infections out there ye ma de ade kwakofra ewo na di obi de ahye ni tirim se white ye ma ya de bia meka kire wo se mfasa de ni nhye otirim unya hu nsesan ye ketewa bi wa ahemfie wa to wana mo esa na se bibia beba ni pedwani ma ni pedwa ne mpebia ye kan so ye hoho stranger na waba ni pedwani mo uja no na sa afe ne ni beka o de ohaw ne amane na ebrewo so bu nse be ma ba ho na okọ be ma ba ho obedwen hu san ho nti ase ABA Herbal Clinic ye ma de ade kokofra ewo na adie ahoto no onsa enso eka oto ase ntina asha ase ese etwetwe abra be pie mu ewo ABA Herbal Clinic na ye ntu oyade na senfemfiri wono mo na ni nyina enso enko je numbers na frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 that's 0531 780 651 0531 780 651 Evangelist utim za de ne honhom ya de evangelist utim sa ya to de ama de bia me ka show to anamo agidie wom to anamo abenya bibidie frɛ mu enti obi wo no mo de ache ntirim sa ne de ne ya to de ama no to anamo ne hu se ABA Herbal Clinic wo ba no ye tu yade na sekra ma ne nyina de frɛ yen hyehye ni oba yen card 50 Ghana cedis obaje card no oba ye be check your vitals the amount o sugar ne ye be check air pressure ne ye be check the amount afi ye be check weight ye pese ye hu de ekoso wo ni pedwie ne mu sanso na oba ye be screen body no kama e free ye nje wo hwe so for ata so oba be bo nipa e charge die de be ma obi ya no uchemu miensa wetuye mu baako jiedro ni because start use na ehu se de yetie ABA Herbal Clinic abade amount measures you numbers in the phrase 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic ahwehwe nkomo ABA Herbal
ne agye so se nyame nsa wo okay nyame ensa wo mabusua da mo se pi madaje amode ne yatena besisa amre china nso da foforo brai na yemwa empen kofo nsema no pomasibre na fe yensua de medi ade Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia meje wo so na masamacha wade dwede Ohemaa ede yeso so amayako ekra yo Ohemaa sabrede so physical money and put me do rap just for me send jam in a minute in Sabakandia and then one tap send. Yeah, ebusiafo within the Nanakuma Pachlewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for also for baby. Basa. Our rating so yeah. Our A1. Into pian road do tap send. That all says it can find tap. Yɛbɔ hu de wo kyerɛ amansan yɛbɔ hu de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu mu yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap agyamu fuwa tap send in this street na tap de no ana ɛkɔ tap de ɛnoa na yɛ na ɛyi piao Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more euro. So America na Canada, ye charge $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. He know what when you say. Masoya yeshino nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And me ofa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba yen so amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch you off. I say, on download do tap send. So download do tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account. Simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now okay, tap send there. Wiase afana ba bia obia so wo Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o. And once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada ye charge $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send there. No fee. Hey, they say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, anyway, I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. He know what when you say. Masoya yeshino nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And me ofa send miska. Din kan wodi ko si wo business ni pakura discount. You de buy enso ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so wo Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o. And once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send there. No fee. Hey, they say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, anyway, I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. He know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumasi! Can you feel the beat already? The LiveStream Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or tickling or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, drama groups, celebrities, and the entire LiveStream family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The LiveStream Fitness Walk 2026. Ramian Nantanantuat. Friend Master Amwa, Naso Amwa. Your friend Hanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana, you spray car, airbody waste, you spray car. Inside landing, kama. Okabi Ruhani spray car, kama pa, Yenjuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. Ye adwuma no large salary ho saf market. Ona na me ye adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo won taabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing near mesesa no. That one ebe we are seeing na no. No ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wapem to ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba. When your baby this, you get kama power. Me we school no, na me nya school an kameko. But that am na fie e modern. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu am bi sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa anya maburo. O beto afidie ma bi bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me adwuma e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started adwuma no de
me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana iti me boyesi your machine edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom your machine edi twafela your machine edi blow ayi no nti sisi ya no gu 4+1 no na se what must am de kan nti bibia dry not ma aja ko shewo vi no aye challenges you woman say on say ade bia obe hase bia no mfa nizi the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa maako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bru chire kwa kokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi e kwa maame a ene metima nya machine a me akasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na akasa no ye machine se wisi no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a just all the care we am na wusua ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se media mi penisi ya chire ni mu adwuma ni ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chire ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me workmanship no kura na me fi se be hardware mete so aye de ama se be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in bo pinti a can entman che won sem kra na o sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo pinti car 1 year pepepe na car na yebasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en mi na so yadwuma ye na ha no yadwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually that to say adwuma ya ma no woni biansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no ba na aka na obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma so say ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities ya de aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we can do say was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin ku dia ye de papa obi na ye de car no ko ko shim no obi be na de car no ko shim ye friend spring boot be na de car no ko shim obu ayen se san stro freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yi car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma ni pen bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won time eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obe ye adwuma no etimi ye de e boy ye kura na ye sprayer no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho woni opon se maji wa adwuma e bia meje o se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka wi ayere aba because asa obi a ye
wo ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no I was say adwuma na wo ye no e mo obi mekire wo say aha anyi na se ha yesi wo say wo quality wo na nipa ne be fa kana na nipa ne ba no na ni jika no e ma me so makoma e to me yem me so me ni jipa mo say adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omo ni abotre no twen a ye di adwuma so all the gan share ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwakotra wo bi mu no me prepare makwakotra wo bi mu na to paint bia na o da adwuma enti e mo ama ni pa bi we hia mo ka no bo se ka na pempem na hye na tantantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sane mani na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years no nyame ama metima bi adwuma we ene se na fo te me diskani ble chi a kamiti me bi adwuma ti me tun kola ni na afo se wo si adwuma to wo asesu adwuma ni ye su adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi a no wo nhyira wo na ma ne kun dia me master hyira me me pon me ho no me som no na ma ne hyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempen so a o de madu me ni su ade hu pa me pese me hu en se the next year to next 5 years going there and from conform me bebe wo dwuma me ha e be fa training school na ba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you the stretching you the air conditioning you the fitting shop you the sane many nyina bebem ama obi bia atuma be adwuma no ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma bla na adwuma ba ha wani ni wi aseda na nim se be yinkunu die ama ye busunya no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amwa with mobile ayinshira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona woni hwe dodu akokwa no so obedru ho no fair junction wona wo fidu bi akoso ba utra insu mo bunsu bo ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company ni di no da bia wo se obabia direction de obeba number ni 0244 465764 0269428204. So Christica Manian. Put me to wrap to say. For me, send Yama within a minute in Sabacandia and then one half cent. Yeah, Ebushanfo, within the Nanakuma Pachlewa, 1. They recommended tap send that mama. And that's how far back. I was for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah. Omo ye A1. Nti pian lo do tap send. Na all sense ka fan tap. Ye ko hu de wo kire amansan. Ye ko hu de wo kire Ghana for say. Ye wa kwantu ne di sika kofi nie. Me ye mfa baby a ye be nu ye ho. Tap edemu fuwa. Tap send in this street. The tap de no na eko. Tap ye. And you are na e. Piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities.
That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Live FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends,